مشاعر كتير. ما عنديش غيرها. الدنيا من غيركم ما تسويش اي حاجه. اكيد لازم يكون في ولد. انا بحبك قوي. لسه اقول لك انت وحشتني يا بابا. هي عمري كله وحياتي كلها. ايه اكتر لحظه صعبه في حياتك؟ لما بسيب اهلي. هو بالنسبه لواحد الترمومتر سعادته اهله، فلما بتبعد عنهم بتزعل. لما بتبقى لو حد فيهم لو حاجه تعبان بزعل. دي اللحظه اللي بقى تعبان فيها ان انا مش قادر اساعدهم. انما انا بالنسبه لي لو انا تعبان ببقى زعلان. اهم حاجه هم بالنسبه لي يكونوا احسن حاجه. سندك. طبعا الاب والام والاخوات مفيش بعديهم. لا تقول لي صاحب بقى ولا اي حد، هو الاب والام والاخوات بس. ليه؟ لان دول اللي عاشوا معاك جميع مراحلك، وانت معكش فلوس، وانت معاك، وانت جعان، وانت شبعان، وانت تعبان. لما بتقول اه بتقول اخ، لما تتخبط بتقول اخ. الاب هو السند، هو الوحيد اللي في الكون ده كله عايزك احسن منه. هات لي صاحبك كده عايزك احسن منه مش هتلاقي. هو يبين لك انه عايزك احسن منه، بس انت لو فكرت او حاسس ان انت احسن منه، هو طبيعه الانسان فيه غيره وفيه. انما الاب الوحيد لو لك احسن منه عايزك احسن واحسن ويتمنى لك الخير. الام دي الجنه، دي اللي احنا عايشين يعني عشان نخدمهم وان احنا نعمل لهم اللي هم نفسهم فيه والله.